application lani kiwan kiwa kwa u yele naga party NPP hak UMLA ke Jowai but state working president ke NPP ba wailat Miki Shella ulapan bena ba ke parti kala khot bat wer ki kertong ki bakwa bania khun ya ke election MDC banwan jong ke Jaintia Hills Autonomous District Council. Haba kren jikilat pathai khubor uni UMLA ulapan tip ba kino ki bre ki bakwa ban apply election form kila ban yo na ke office jong ke parti ke badan halat tablo Jowai ha ke porlong tre. La pentip ru ba an pediang lut ki baro ki application form compare ya ka jingdon ni ka jingya dei jongki bat ke parti. Uba wailat Miki Shella ula job ya ka election ahjar khat phra na Jowai constituency bat uban jurru ba ka parti ka pediang sngubhai kinu ki kertong compare la ki wan na kinu ki long ye. naga sutengah saipung bat neliang yonga kam state working president bat kam jole u district president hak jing em lang yongki neliang yong ke party darai wa upelait no ya ka first phase yong ka ni ka application lani kiwan kiwa kwa u yele na ka party NPP hak ni ka election MDC yong ka Jaintia Hills Autonomous District Council kakate to ka jing pentip nagaliang yong i bat kam jole neliang yong i nado ni kasni kam lang ba kam pembenai kate te yaki application naman dasdang uyo nado neges sni ka pratarik yung ubenai Oktober arjar arpaso bat ukut ko hado ka lephawi tarik yung uni ubenai Oktober yung uni usnem te yaki candidate mo ki aspiring candidate dan iguan ku kwa u tim ya ki application ye gi yo na ka office party gi yung i ko em heni ha latrbo nado haki office hour ye om nado ka chpawaji hado ka sanwaji man ka sngi haki office hour na nado ka Monday to Friday te kita to yi kijing pentip na ka liang yong i kam ka party yong ka NPP na po ka West Jaintia District.